Land und Bund muss aber von der EU. Ministerpräsident Sellering und Wirtschaft wollen heute in Brüssel mit Vertretern der Kommission über Hilfen für die Werften reden. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Mecklenburg-Vorpommern erstmals in einem Mai unter die Marke von 100.000 gesunken. Insgesamt registrierte die Arbeitsagentur Nord 99.300 erwerbslose Frauen und Männer. Die Sławomir Kobiecą-Związkowcom nowe rozwiązanie. Frühjahrsbelebung ja, aber nicht mehr ganz so stark wie noch im Vorjahr. Die Zahl der Arbeitslosen ist nur um rund 108.000. Ja. Olen nyt vaan halunnut, että tämä lähtee pyörimään ja mä tiedän, että mä oon niin oikealla tiellä. Ja sitten kun on... Dzień. Pozostałe dwa spotkania przypadają na sobotę i niedzielę. O wiele bardziej skomplikowana jest sytuacja w Kiew. Seinen Besuch in den Palästinensergebieten für eine Fortsetzung des Nahost-Friedensprozesses ausgesprochen. Er habe Palästinenser już teraz w dużym stopniu dezorganizuje życie miast. W związku z budową strefy Kibica w Lwowie zamknięto prospekt Swobody, co spowodowało znaczne utrudnienia w ruchu. Jeszcze gorzej jest w stolicy, gdzie od kilku dni zamknięta jest część głównej ulicy miasta. Niektórzy mieszkańcy wybierają transport publiczny, przede wszystkim metro, ale i tak centrum miejskie regionu. Października, jutro Dzień Dziecka. Dobrze, można zobaczyć Tarzana, wykorzystywanie Fila Collinsa. To jedna z największych produkcji musicalowych w Polsce ostatnich lat. Mam dla Was dwa podwójne zaproszenia. Dzwońcie do RMF pod numer 12 2 miliony. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Silloinhan täytyy suomalaiset hakea semmoisia yrityksiä, jotka tarjoaa. ProAros, joka on kunnan oma, hekin tarjoaa suomenkielistä, mutta eihän ne kuitenkaan niin vakuuta 100% siis jokaiselle käynnille suomenkielistä. Nyt teilläkin on tullut näinkin pienellä mainonnalla on tullut kyselyjä ja... On tullut kyselyjä ja on siis suomenkielisiä asiakkaita. Pystyttekö te tarjoamaan suomenkielistä? No ainakin tällä hetkellä, mutta sitten jos tulee semmoinen iso boom ja tulee paljon asiakkaita yhdellä kerralla, niin sittenhän se tietysti saattaa olla ongelma hetken ajan. Namawiamy do wspólnego udziału w biegu na 50-lecie Trójki wokół naszej siedziby. Muszą być Państwo z nami. Zapraszamy w piątek, 1 czerwca od godziny 10. Kasia Stowarczyk, Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Relacje na antenie Trójki w piątek w audycjach LP Trójka oraz muzyczna poczta UKF. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jan served as a courier of Polish resistance during the darkest days of World War II. Before one trip across enemy lines, told him that Jews were being murdered on a massive scale. Into the Warsaw Ghetto. Z procesorem Intel Core i3 za jedyne 1999 zł lub 26 latach 0%. Media.pl. Czas można tracić na stanie w kolejkach lub w kolejkach. Omijanie dziur czy pasażerów w przejściu. Śpiąc na parkingach bądź na stojąco. Czas można zyskać podróżując komfortowo nowymi liniami lotniczymi. Teraz som meget nødig som helst form for medansvar for nazistiske udryddelseslejre opført i Polen, som blandt andet blev brugt til at udrydde polske jøder. De polske politikere mener, at de både omtales som tyske dødslejre, da det var tyskerne, der myrdede de polske jøder. Det har været ude med en officiel kommentar, hvor man beklager og siger, at Obamas reference var en fortællelse. Det er ikke nok for de polske politikere. Premierminister Donald Tusk har
это возможно? Det är min ångestattacker och allmänt sådär generellt ångestbeläge. Malmö då som var annorlunda? Det som jag tror faktiskt att det där handlade om, det var att jag blev skitskyldig. Jag minns inte dagen efter att jag gick in i väggen, så minns jag inte. Jag minns inte hur jag kom tillbaka till Stockholm. Det är fortfarande... Ale i szybciutko nie potrygło. Bli bra igen. Och min magkänsla sa till mig då att jag skulle flytta till Malmö. Jag hade faktiskt aldrig varit i Malmö innan. Så gjorde jag det. Och den gången lyssnade du alltså på din magkänsla? Ja, men det var väl så, precis. Och då vände det, uppfattade jag dig som. Då började ändå resan tillbaka liksom. Precis. Jag hade ju blivit ihopkopplad med olika typer av terapeuter. Jag blev medicinerad under sjukskrivningen då i Stockholm. Men när jag kom till Malmö så dels så var det ju såklart någonting nytt. Men också att hamna i den här... Det är ett helt annat tempo i Malmö om man jämför med Stockholm. Som jag i alla fall uppskattar väldigt mycket såklart. Och som var väldigt bra för mig då och fortfarande. Som passar mig bättre. Du provade ju liksom väldigt många olika saker har jag förstått. Vad var det, om du skulle titta tillbaka, vad var det som hjälpte dig just? Tror du? Mest? Det som allra mest hjälpte mig var att jag kände att jag kunde... Någon annons någonstans tror jag till och med att det var som var helt perfekt för mig. Följ magen låter det som mottot. Vi ska släppa in Pernilla också. Ja, Pernilla Alexandersson som sitter här i studion i Stockholm. Du har ju också Paikkakunnalla on erilainen taso. Ja sitten myöskin ehkä kulttuuriasioissa kunnilla, jossa meillä on vapaakoulut ja jossa meillä on ruotsinsuomalaisia kouluja. Ei ruotsinsuomalaisia luokkia, vaan ruotsinsuomalaisia kouluja. Niin niillä paikkakunnilla sitten pieni elittiryhmä ruotsinsuomalaisia lapsia ja nuoria jatkavat suomen kielellä ja jatkavat muita tällaisia. Mutta meillä esimerkiksi täällä Västeråsissa niin on kyllä tosi huolestuttava tilanne. On aika vähän lapsia ja nuoria, jotka puhuu ja käyttää suomen kieltä. Ja aika suuri osa, vaikka meillä on paljon ruotsinsuomalaisia. Ovo čemu je govorio Mlađenović, ja ću odmah problematizovati. Vi imate sada shopping molove koji se otvaraju za potrebe svih građana svuda. Se Vesmalandissa. Et kyllä se ihan selvä. Kiedyś miała gdzieś Ania Rusowicz, za daleko nie spaścimiły. Rok temu Ania Rusowicz na festiwalu w Opolu wystąpiła z nimi recitalem z piosenkami swojej mamy, a o festiwalu
Resultaat voor Dubai.